Ikatliap kalamayong ka Saipung Circle UDP. Ini for nga po President magkumulian na natin o usang puya na ngayon hindi ang pusang puya na po kumulian na kausalan UDP Saipung Circle so ayong kay no ani kay maniro na nuad so flag hi isepta kaniliti entir na kinin lang ranganin. Kapag siya mahayay kanilisi kamagat lihat tiga dalaman yung sutuna Saipung Circle. Oh, sorry. UDP Saipung Circle tau kliap tiga dalaman kata dan ibu Romi kini lengut sesisen yo wan gisaga oyo ikliap ga UDP lama tadi chau ti